Poco más o menos 500 mga persona el abuyan ng llamada del Police Station 6 adentro del Mayor Vitaliano Agan Coliseum na tituan en Dilantes Aga. Asigin ko na el jefe del Police Station 6, Police Superintendent Nolito Asdai. Este mga persona estaban ng DCUAR desde barrio del Tetuan, Tugbungan, Kasanyangan, Talon-Talon, Mampang y Arena Blanco. Asigun pa kun Asdai, mas paera na 500 el kung kian sila ta esperanza man surrender este tiempo. We have 6 barangay within our area of responsibility. We expect 700 to 1,000. As public knowledge, hindi lang dito sa area natin, PS6, sang bumaba yung tinatawag na yung droga, particularly droga. Kahit sa ibang mga station, ibang kalakip na bayan natin na bumaba din nang dahil sa yung aggressive campaign against drugs. Obserbasyon di Asdai, kaya menora el supply de droga na dila AOR después sa bien conocido al DCUAR na numero del mga operasyon kontra droga del mga pasaw anyo. Asigun pa konele, a mediante deste, tiene pa siyempre kwantos mga persona kitali na dila watchlist el hindi pataman surrender, ken target del dila open double barrel ya. Asigun también con el official encargado del mando pulisya lokal, Superintendent Luisito Magnaye. Hindi sila tadali deadline con mga residentes para man surrender. Pero mas bonito si man surrender ya, antes tiene kanila el sauce de malo. Merong binitawang salita ang ating presidente na pag hindi sila sumuko, sumurrender o sabihin nating lumapit sa kinahukulan, dalawa lang kanilang pupuntahan, kulungan at sementeryo. Na records del PNP na syudad, tasubi para na sa Ismil el kenta man surrender na syudad este palang mga tiempo. Posible asigun ay subi pa este numero del mga kenta man surrender este tiempo. Siendo admitido el PNP, que siya na siyempre mga baryo, el no ay pa siyempre resulta el dila o plantukhang. Albert Luna, Dateline Zamboanga.